Uyu munsi umuntu winjiza akayabo ku rubuga rwa YouTube ni Jimmy Donaldson uzwi cyane nka Mr Beast. Ashobora kwinjiza miliyoni 55 z'amadolari, ayarenga miliyari 60 yishyize mu mafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Wise wibaza waba winjiza akayabo mu gihugu cyawe u Rwanda, gusa nabo bari muri za miliyoni nyinshi cyane zitabarika. Ibi nibyo tugiye kukwereka. Icyo usabwa ni ukureba iyi video yose kugeza irangiye ugasobanukirwa. Kuri ubu YouTube ikoreshwa n'abarenga biliyoni 2 ku isi hose. Niryo shakira nomero ya kabiri nyuma ya Google, nubwo byose ari ikigo kimwe. Akenshi utekereje kureba ibintu mu buryo bw'amashusho, uhita utekereza kuri YouTube. Iyi niyo mpamvu uri kureba iyi video muri aka kanya nona. Byarenze kuba urubuga nsangiza amashusho gusa, ahubwo uruba n'urubuga nsangiza bukire, kuko buri kwezi Google yishyura za miliyoni nyinshi z'amadolari ku bashyira ibihangano byabo kuri urubuga rwa YouTube bazwi nk'aba content creators. Aha ni abenshi bahiriye babikora nk'akazi. Igishimishije muri byose ariko nuko mu Rwanda kugeza ubu hari ibinyacumi by'ibihumbi byinshi bibona kuri izi miliyoni za YouTube kandi buri kwezi. Mu Rwanda twe turi miliyoni 13. Muri twe abarenga miliyoni 4 dukoresha internet, naho ibihumbi 800 bagakoresha imbuga nkoranyambaga harimo na YouTube. Iyi ni imibare ya data report yo mu 2023. Muri uyu mwanya tugiye kureba abanyarwanda 10 ba mbere binjiza akayabo bifashisha urubuga nkoranyambaga rwa YouTube, ari narwo rukureberaho iyi video muri uyu mwanya. Ibyo twagendeho dukora urutonde birimo n'ibyo YouTube igendera hihemba ubwoko bwa channel runaka, turabivuga ku musozo w'iyi video. Ntucikwe rero. Mbere yuko dukomeza ariko ndakwibutsa gukora subscribe ugakora no kunzogera kuri YouTube channel niba wifuza kuzajya ubona ibiganiro nk'ibi bikwereka uko wabyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga. Muri kumwe na Mr Buda, muhawe ikaze. Duhereye ku mwanya wa 10 turasanga Benimana Ramadan wamenyekanye cyane nka Bamenya, ufite YouTube channel yitwa Bamenya Series. Kuri iyi channel anyuzaho films z'uruhererekane zigamije kwigisha ndetse no gususurutsa abantu. Bamenya Series ifite abayikurikira cyangwa se abasubscribers barenga ibihumbi 500 ubwo twakoraga iyi nkuru. Bamenya Mabuja Bamenya Ndashaka kubaza, kuva mu gitondo aho izuba ryarasiye kugeza aya masaha wakoze iki? Mabuja none se nuko nabanje gukora siporo, nabanje guterura ritere bose ni mujye nkani. Bamenya Series yatangiye kujyaho video mu 2018, ari nabwo yafungurwaga. Yashyizweho video 255 kugeza ubu, zarebwe zose hamwe inshuro miliyoni 115 cyangwa se ibyo dukunze kwita ngo ni total views. Video ye yarebwe cyane ifite views miliyoni 3,100,000. Iyi channel y'Abamenya Series iba ishobora kwinjiza nibura hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 78 mu madolari ya Amerika ku mwaka. Aya ari hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 90 uyabaze mu mafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Ibintu byose wagomba kugura wabiguze, ugomba gutegura. Ibintu na Ku mwanya wa 9 hari umunyarwanda witwa Nyarwaya Innocent uzwi cyane nka Yago, ufite umuyoboro wa YouTube witwa Yago TV Show, anyuzaho cyane inkuru z'imyidagaduro n'imibereho itandukanye. Yago nawe akurikirwa n'abarenga ibihumbi 500, akaba amaze gushyiraho video zirenga ibihumbi 2. Yago TV Show yatangiye mu 2016. Urubuga rwitwa Social Blade ari narwo twifashije dukora iki kiganiro rwerekana ko YouTube channel ya Yago TV Show ishobora kwinjiza hagati y'ibihumbi 5,800 ndetse n'ibihumbi 93 by'amadolari ku mwaka. Aya ari hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 93 uyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga channel yitwa The Choice Live ikora ibiganiro by'imyidagaduro. Mbere yuko iba The Choice Live ariko iyi channel yitwaga Philipita 250. Nyuma yaho Philipita agiye gukora ku Isibo TV nibwo yaje guhindurirwa izina. Iyi channel ariko yari yarafunguye mu 2012. Hakaba amaze kujyaho video zirenga ibihumbi 600. Aho yarebwe cyane ifite views miliyoni 1. Kuri The Choice Live hanyuraho amakuru y'abastar, imyidagaduro ndetse bakakira n'ibyamamare mu buryo bw'ako kanya live, ibintu abanyarwanda benshi bakunda by'umwihariko abakiri bato. The Choice Live ifite abasubscribers hafi 600,000. Iyi channel ibishobora kwinjiza hagati y'ibihumbi 6,400 n'ibihumbi 103 by'amadolari ku mwaka. Ku mwanya wa 7 hari MI Empire y'umunyamakuru Murindahabi Irene, ariko uzwi cyane nka M Irene.
Kuri MI Empire usangaho ibiganiro bitumirwamo abatumirwa, interviews z'ibyamamare bikomeye cyane mu gihugu. Emirene kandi ateza imbere impano zinyuranye by'umwihariko umuziki. Niyo wazamuye impano ya Vestine na Dorcas, bamwe mu bakunzwe cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yafashije kandi Niyo Bosco n'undi witwa Kenny bakunze kwita Imana y'imihanda. Channel ya MI Empire yafunguwe mu 2018, ifite abayikurikira barenga 370,000, bafite video zirenga 700, zose hamwe zarebwe inshuro miliyoni 64. Iyarebwe cyane ni indirimbo ya Vestine na Dorcas yitwa Ibuye. Iyi channel ishobora kwinjiza hagati y'8,000 n'134 by'amadolari ku mwaka. Ayari hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Ku mwanya wa gatandatu hari umuhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Israel Mbonyi, ufite nagego kuko bari we muhanzi wagerageje kuzuza inzu y'imyidagaduro ya BK Arena. Israel yavukiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo mu 1992, aza gukurira mu Rwanda. Kuva mu bwana bwe yakundaga cyane ibigendanye no kuramya no guhimbaza Imana. Mu 2012 nibwo yafunguye umuyoboro we wa YouTube. Ubu ifite abayikurikira barenga 400,000. Kuri video 60 amaze gushyiraho, inyinshi ziganjemo indirimbo ze ndetse n'ibitaramo agenda kurira hirya no hino ku isi, byose hamwe bifite views miliyoni 85. Indirimbo yitwa Baho imaze kurebwa inshuro miliyoni 5,700,000. Akaba ariyo video ye yarebwe cyane kurusha izindi zose. Ku bijyanye no kwinjiza kuri YouTube, Israel Mbonyi ashobora kwinjiza hagati y'10,000 n'170 by'amadolari ku mwaka. Mu mafaranga y'u Rwanda ni miliyoni ziri hagati ya 12 n'190 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Ku mwanya wa gatanu turasanga umwe mu bahanzi bamenyekanye cyane mu Rwanda mu bihe byatambutse, Ngabo Medal, uzwi cyane nka Meddy, wakoze indirimbo zamamaye nka Slowly, My Fall, At Top, Lose Control n'izindi nyinshi zitandukanye. Meddy yafunguye YouTube channel ye mu 2013. Muri video 59 amaze gushyiraho zimaze kurebwa inshuro miliyoni 224. Indirimbo yarebwe cyane ni Slowly, ifite views miliyoni 88. Uyu muhanzi kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi akaba anyuzamo agakora indirimbo nyinshi z'icyongereza, bituma akurikirwa cyane n'abo hanze, aribyo bituma YouTube imuha agatubutse ugereranyije n'abakora ibihangano byabo mu Kinyarwanda gusa. Ibi turazwi bibasobanurira neza ku musozo w'iyi video, turebera hamwe ibyo YouTube igenderaho ihemba YouTube channel runaka. Urubuga rwa Social Blade rubarira Meddy ashobora kuba yinjiza hagati y'10,000 n'161 by'amadolari ku mwaka. Gusa aya ni make cyane kubera impamvu tumaze kubabwira haruguru z'abakurikira ibihangano bye, benshi babarizwa mu bihugu byateye imbere byo hanze, aho YouTube ihemba gatubutse. YouTube channel ya Meddy ifite abayikurikira barenga miliyoni 1,150 ubwo twakoraga iyi nkuru. Niba kunze iyi video wayiha like, ndakubise kandi gukora subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane ko twibanda ku buryo nawe wakorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ku mwanya wa kane turasanga umwe mu banyarwenya bakunzwe cyane mu Rwanda, Niyitegeka Gratien, nanone uzwi cyane nka Papa Sava cyangwa se Sebo. Gratien ni umuhanzi, umunyarwenya, umukinnyi wa filimi, akaba n'umwanditsi wazo, umushyushyarugamba cyangwa se MC n'ibindi. Yafunguye YouTube channel ye mu 2013, ahanyuzaho filimi y'uruhererekane yitwa Papa Sava. Afite abasubscribers hafi 600,000. Muri video zikaba kuri 900 amaze gushyiraho zarebwe inshuro miliyoni 184. Video yarebwe cyane ifite views miliyoni 1,400,000. Muri make Papa Sava akenerekana ubuzima busanzwe bwo mu cyaro nuko abantu bakwiye kubana neza. Kubigendanye no kwinjiza kuri YouTube, Niyitegeka ashobora kwinjiza hagati y'12,000 n'193 by'amadolari ku mwaka. Mu mafaranga y'u Rwanda ni miliyoni ziri hagati ya 15 na 210 ku mwaka. Impamvu zo kuri uyu mwanya ni uko bari gukora video nyinshi kandi zigakurikirwa, ibintu bitanga icyizere kirambye ugereranyije n'abamuri inyuma nka Meddy ukora video gake cyane mu mwaka. Ese wari uzi ko ibiganiro byose dukora biva mu bitekerezo byanyu? Niba ari cyo wifuza ko twazabagezaho ubutaha, mwatwandikira muri comment.
Ku mwanya wa gatatu turasanga channel ya Rubanda, ni imwe mu zikurikirwa cyane n'abantu benshi mu gihugu, wabyanga wabyemera, yitwa Isimbi TV, ikorwaho na Murungi Sabe. Ubu ushaka ibiganiro bituma ugira imbaraga muri wowe kandi ukigirira icyizere ndetse ukanaruhura mu mutwe, wareba Isimbi TV. Sabe aganiriza cyane abantu bagize ibyo bageraho muri ubu buzima, akaganiriza abantu banyuranye, byaba ibyamamare, yaba ari hano mu Rwanda cyangwa hanze. Channel ya Isimbi TV yafunguwe mu 2017, amaze gushyiraho video zirenga 3000, zose zimaze kurebwa inshuro zirenga 270,000,000. Ku bijyanye n'agashara ka YouTube, Isimbi TV ishobora kwinjiza hagati y'19,000 n'308 by'amadolari ku mwaka, ni hagati ya 20,020 na 350,000 mu mafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Ni akayabo cyane ko bivuga ko Sabe yaba afite inzu y'ikitabashwa ye bwite. Isimbi TV ubu ifite abasubscribers barenga 800,000. Birashoboka cyane ko mu minsi mike iri imbere izabigize abasubscribers barenga miliyoni. Ku mwanya wa kabiri turasanga channel yitwa Papi Clever na Dorcas Official ya Papi Clever n'umufasha we Dorcas, banyuzaho indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu ndimi zinyuranye nk'Ikinyarwanda n'Igiswahili. Yafunguye iyi channel mu 2017, ikaba ifite abasubscribers barenga 324,000. Muri video zirenga 460 amaze gushyiraho zimaze kugira views zirenga 1,080,000. Iyarebwe cyane ifite views zirenga 3,000,000. Gusa usanga video ze nyinshi zirebwa cyane ugereranyije n'izindi channel twabonye, kandi akaba akurikiranwa cyane n'abo hanze bitewe n'uko akoresha ururimi rw'Igiswahili cyane, ari nayo mpamvu aza kuri uyu mwanya wa kabiri. Kuri Social Blade bavuga ko ashobora kwinjiza hagati y'28,000 n'452 by'amadolari ku mwaka, ni hagati ya 30,000,000 na 500,000 mu mafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Ese nawe ufite amatsiko y'umunyarwanda winjiza akayabo mu Rwanda kuri YouTube? Si wowe wenyine gusa, kuko nanjye ndayafite. None se ko twabonye abandi bose, yaba ari Isimbi TV, Bamenya, Papa Sava, Medi, Mbonyi n'abandi, ninde ukeka ko mu by'ukuri we waza ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde? Mutubwire muri comment. Ku mwanya wa mbere harabemeje guhindura no kuvuganira Abanyafrika binyuze mu itangazamakuru. Afrimax Publishers and General Enterprises Limited ifite YouTube channel yitwa Afrimax English, ari nayo iza kwisonga mu kwinjiza agatubutse mu Rwanda kuko ari y'umunyarwanda. Aha niho ushobora gusanga inkuru zidasanzwe z'ubuzima bwihariye bw'Abanyafrika, kuva ku babyaye bakiri bato cyane, abashesha akanguhe bikabije, abafite imiterere y'imibiri n'ingingo bidasanzwe byagurana kubona ahandi, abafite imbaraga zidasanzwe n'ibindi byinshi binyuranye kandi bitangaje. Channel ya Afrimax English yafunguwe mu 2015. Muri video zirenga 976 bamaze gushyiraho, zose hamwe zarebwe inshuro 1,754,000. Barabura views 1,246,000 gusa ngo bagire views billion cyangwa se miliyari. Muribuka channel iza hafi kuri uru rutonde mu kugira views nyinshi ni Isimbi TV, ifite views zose hamwe 1,270,000. Murumva ko Afrimax English bidasanzwe. Ikindi gitangaje cyane kuri iyi channel nuko muri video 976 bafiteho, muri zo video 132 zose zifite views ziri hejuru ya miliyoni, ndetse n'izindi bigaragara ko zirebwa cyane ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'izindi channel twabonye mbere. Afrimax English ifite abasubscribers 2,780,000. Ushobora kuvuga uti wenda impamvu ije ku mwanya wa mbere nuko ari y'Icyongereza, ariko dore uko umushinga wose upanze. Ikigo Afrimax Publishers and General Enterprise Limited nicyo nanone gifite YouTube channel benshi muri mwe mwakunze yitwa Afrimax TV, yo inyuraho video mu Kinyarwanda. Yamenyekanye cyane ubwo abanyamakuru bayo bajyaga basura abantu b'ibyamamare ariko babatunguye, ibyo bitaga ngo no kugwa gitumo. Kimwe na komedi yakunzwe cyane n'urubyiruko Nyagiso Comedy, ubwo anyuraga kuri Afrimax TV gusa icyo gihe. Ndetse tutibagiwe na seri ya Military Love. Hano naho kandi hanyuraho inkuru zidasanzwe z'Abanyafrika ariko mu rurimi rw'Ikinyarwanda.
Afrimax TV nayo turebye ukwayo irusha channel nyinshi twabonye kuri uru rutonde, kuko turebye nko kuri views gusa Afrimax TV iri imbere cyane na views 317,000 n'aba subscribers 1,200,000. Ninkubwira ngo bakora ibiganiro bidasanzwe wumve ko bidasanzwe nyine, nkaha bari basuye umuntu utagira amaboko ariko akaba ashobora kwikorera buri kimwe cyose, yewe harimo no gutwara imitwaro ndetse no guhinga. Uretse ibi kandi bafite na Afrimax France ndetse na Afrimax Swahili, hose hashyirwa ibiganiro byerekana ubuzima budasanzwe abanyafrika banyuranye babayemo, byaba na ngombwa bakabavuganira ubundi bagafashwa, cyane cyane nyine n'abo bakurikiranye izi chaîne za Afrimax. Ibintu abantu benshi bakundira iyi Afrimax TV n'izindi chaîne zayo gufasha. Bafite kandi n'ibindi binyamakuru nka Planet Rwanda, Mapigo Vibes, The Profile n'ibindi byinshi binyuranye. Ufashe YouTube channel z'iki kigo zose uko ari enye, arizo Afrimax English, Afrimax TV, Afrimax France ndetse na Afrimax Swahili, zose zifite abazikurikira cyangwa se subscribers 4,400,000 ndetse na views zose hamwe 1,130,000. Nibyo views 1,130,000 kuri izi channel zose uko ari enye. Kubijyanye no kwinjiza, Afrimax English yonyine ubwayo ishobora kwinjiza hagati y'26,000 n'U422 by'amadolari ku mwaka. Gusa bitewe nuko bakora ibiganiro mu Cyongereza, aya bashobora no kwikuba inshuro zirenze 3 nkuko tuza kubibona mu kanya. Uteranyije izi channel zose uko ari enye, kuko ari iz'ikigo kimwe nyine, zishobora kwinjiza nibura guhera ku 30,000 kugeza kuri 2,000,000 z'amadolari ku mwaka. Uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda baba bashobora kwinjiza hagati ya 40,000,000 na 2,000,000,000 cyangwa se miliyari 2 mu mafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Ngiyi mu by'ukuri channel ya mbere yinjiza gatubutse kurusha izindi z'abanyarwanda, Afrimax English, ugeretseho na ngenzi zayo. Reka noneho turebe uko YouTube ihemba ndetse natwe n'ibyo twagendeyeho dukora uru rutonde. Mbere ya ariko niba ubona iki kiganiro cyagufashije, kanda like kuri iyi video, ukore subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro by'ubwenge nk'ibi bidasanzwe. Ntimwibagirwe kandi no kutwereka imbamutima zanyu kuri iki kiganiro munyuze muri comment cyangwa se izindi ngingo mwifuza ko twazababwiraho ubutaha. Mu gukora iki kiganiro twifashishije urubuga rwa socialblade.com n'izindi mbuga zinyuranye zo kuri internet, kimwe n'ubushakashatsi twikoreye ku giti cyacu bitewe nuko dusanzwe tuzi izi YouTube channel. Urubuga rwa Socialblade imibare yarwo ivuga ko umuntu cyangwa se YouTube channel iba ishobora kwinjiza hagati ya 0,25 ndetse n'amadolari 4 kuri buri views 1,000. Birumvikana ko ariyo mpamvu twagiye tubona ikinyuranyo kinini cyane cyayo umuntu aba ashobora kwinjiza ku mwaka. Kugira ngo ibi byumve neza, reka tubanze dusobanukirwe uko YouTube ihemba. Mu busanzwe YouTube ihemba ikurikije views 1,000. Ibi byitwa cost per mille cyangwa CPM mu mpine. Nta giciro fatizo gihari cyayo igomba kuguhemba, ahubwo byose biterwa n'impamvu zinyuranye zirimo ubwoko bwa video ukora, imyaka y'abareba izo video, ururimi rukoreshwa muri izo video, aho abareba izo video baherereye n'ibindi. Nk'urugero, mu gihe ukora video mu rurimi rw'Icyongereza, haba ari amahirwe menshi yuko izarebwa nabo mu bihugu byateye imbere nk'Uburayi na Amerika, aho abamamaza bishyura YouTube akayabo ugereranyije n'abo mu bindi bice. YouTube iyo bayishyuye, wowe nyiri igihangano uhabwa agera kuri 55%. YouTube yo ikagumana 45% byayo bayishyuye. Ngiyi mu by'ukuri impamvu nyamukuru ituma channel z'Icyongereza zinjiza gatubutse ugereranyije na ngenzi zazo zikora ibiganiro mu Kinyarwanda gusa. Ubwo kuri Medina Afrimax English abari bibajijeho byinshi, nizere ko bikemutse. Gusa ibindi bintu by'ingenzi bisabwa na YouTube kugira ngo uhembwe ndetse n'ibyo igenderaho ishobora kuguha make cyangwa menshi, tuzabigarukaho mu biganiro byacu byihariye bitaha.
Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ibyo biganiro kimwe n'ibindi tubahishiye uzahita ubibona mu buryo bworoshye cyane bikijyaho. Nawe niba ushaka gushinga channel y'Ikinyarwanda cyangwa se y'Icyongereza, icyo twakubwira ni ugukora cyane kandi tubifurije amahirwe masa. Muri ubu buzima byose birashoboka. Gerageza.